Все, в эфире. Угу. Все, В эфире, Ая. нормально. Ая. Малек. Добрый вечер. Какой зритель? Ждем зрителей. Біз сіздің сағындық, достар, сіз біздің сағындық. Вот, бір кішіміз бар уже. С кем-то уже можем общаться. Нихалда, сіз, достар, бізді күттігіз ме, біз сізді күттік. Отпишитесь, пожалуйста, как нас слышно. Исәнмісіз? Эльвира пишет. Исәнмісіз, Ая? Саумысыз, Иванова. Елена пишет нам. Исәнмісіз? Исәннәрмісіз? Сіз өзіңіз нешек, біз бик яқшы. Бик күттік бүгінгі шырашуны. Напишите, пожалуйста, как нас слышно. 5 человек уже. Как нас слышно? Хорошо слышно? Все, отлично. Ну что ж, дуслар, давайте собираемся пока, набираемся. Спасибо большое, Эльвира, за обратную связь. Лабыз потихонечку. Халяригіз нешек, дуслар? Күтөбүз. Барғызны да. 7 человек уже. Нихәлләрдә яшәп ятасыз, дуслар. Карантиннар ничек? Чем развлекаетесь? Как развлекаетесь? Нишләр бетереп ятасыз? И напишите, давайте перекличку тоже сделаем. Привет, Альфия Галямова. О, Альфия, привет. Привет, привет. Привет, привет, Альфиюш. Давайте, дуслар, перекличку сделаем. Кто откуда, кто куда. Без Уфада по-прежнему. Сохраняем, соблюдаем самоизоляцию. Магазин. Магазин домой, магазин домой. Я недавно узнала, что, оказывается, люди за рулем ездят. Там меня юрмеймекен. Ярамый. Штрафует. Ну, жап кардамин дәзрәк. Надо, конечно, все меры соблюдать. Сіз нелер іш бетереп ятасыз, дуслар? Сөйләшегез әле безнең белән, а то мне кажется, что нас не слышно. Менә сезне күрмәгәч безгә бик скучнырак бит әле. Сезне безне күрсәгез. Опять у нас подвисает по ходу дела, да? Да, немножко Чуток. веселее. Не знаю, конечно, в чем проблема. Вроде бы домашний интернет, Wi-Fi, все нормально. Проблем таких вроде не было. Дослар, отписывайтесь! Я вижу, что вас тут много уже. Напишите, пожалуйста, виснет, да, виснет. Я вижу, у меня тоже загружаться начинает тут кружочек. Не знаю, с чем это связано. Без прошлый эфир на парадах тоже, оказывается, мы пропадали вообще даже. А без этого не видно этого, без битцизм, флеш утроган кебек. Даже больше, по-моему. Нет, 50, 60, анда кизе. Дослар, давайте, отзывайтесь, пожалуйста, кто откуда. Нихәлләрдә сез, ни эш бетереп ятасыз? Без сезне бик нык сагындык, шушы встречаны көттек. Шулай ук дулкынландык. Әле булса Әле дулкынланабыз. дулкынланып утырабыз. Хәерле кичләр, дустайларым, Рима Папиш. Рима, привет, Сибирлер. Саумысыз. Всем Муравленка. Всем привет, привет. Нет, Ну что, не будем, пишу. наверное. Да. Ай, подвисает. Такое. Подвисает, да, вот меня только что увидели. Ну что, будем пока начинать, наверное, да? Потихоньку собираться будут. Дуслар, әзерсезме? Шешкелер алып келдіңізме бүгін? Бізге побольше смайликов, побольше обратной связи, пожалуйста, чтобы нам тоже исәнмесіз. Да, не стоим, пишет. Саумысыз. Ну что, начинаем, дуслар, наш онлайн-концерт, нашу встречу. Янао, город Муравленко. Где номер карты для цветов лежит? Мы чуть-чуть, конечно, пропустили этот момент, но думаем, наверное, к следующей встрече организуем номер карты. Эльза. Саумысыз матур кызлар, бик матур жырлыйсыз. В прошлый раз бик күңелле отырдык. Время пролетело незаметно. Слушала с большим удовольствием. Мы полностью солидарны с вами. Безнын тоже. Вот, сколько там, 1,5 часа длился эфир, по-моему. Ой, он пролетел просто мгновенно. Поэтому думаем, что и сегодняшний эфир тоже так. Бер 5 сәгать утырабыз. Бүгін бір 5 сағат отырырға деп шықтық. Кызлар, егетләр Ошарға обязательно. алып келіп қойдық. Кич утырабыз бүгін. Ошарға өзегізді алып келіп қойыңыз. Поэтому никуда не уходим сегодня. Ну что,
что, давайте начнем? Начнем, наверное, Kullarında talya garmon, eydeli bir tortali. Kullarında talya garmon, eydeli bir tortali. Uyna büsken jırlap gitken kilerini sayıratali. Uyna büsken jırlap gitken kilerini sayıratali. Kileri hazirde kulak taşılattıra. Uğram kileri hazirde kulak taşılattıra. Tuğan yoklarga paytabız garmonlar koyulattıra. Tuğan yoklarga paytabız garmonlar koyulattıra. Теперь вместе. Туған яқларға қайтабыз гармоннар куйнап. Туған яқларға қайтабыз гармоннар куйнап. Туған яқларға қайтабыз гармоннар куйнап. Икенче куплетны специально повторили, чтобы сіз бізге қушылып жырларыңыз. Яңғылыштық деп ойлай көрмәңіз. Yok, yanlışmadık. Благовар, привет, пишут нам. Яна Умравленко, привет. Сабайлар дулкынланып көтіп тұра. Рафаэль Гайсин, Гайсинлер ғайлесі. Очень приятно. Рамилавилар somos Разиня апа, күршілерібіз. Очень приятно. Уже икенче концерт біздің қарайлар, әйма. Шылай дулкынланалар біздің үшін. Зор рахмет сізге. Зор рахмет. Очень приятно. Біргелеп отырып қалдық деген. Біргелеп отырып қалдық. Рима апа қойды, отырып қалдың. Зависли дейлер. Әлі как, дуслар? Как сейчас? Я вижу, что мы подвисаем. Я вижу, что у нас грузит там периодически. Әлмәт районы. Елқубай ауылы нан сәлем жіберігіз әлі. Сізге зур сәлемнер. Салават Шайхуддинов. Һәм сезнең гаиләгезгә зур сәлемнер жіберегіз. Башкириядан, Уфадан. Сары шәшәкләрне жырлағыз әлі, пожалуйста. Субуйлары сары шешке. Шулмы? Сары шешке, не дирек, сары шешке мекен ол? Субуйлары сары Мен шешке. бойлары шулмы? Или юкмы? Нариса Халил Нефтекамск. О, Нариса, Нефтекамский, сізге сәлем. Сәлем, Сәлем. Адашымнан, итігінде. Өзімізнікілер. У меня не виснет, пусть педали лучше крутят, деген Эльза. Педали? Да, аңладыңыз замечание? Педали крутим, достар. Давайте, если сұраулар болса, шулай, достар, давам етебіз сұрауларны. Бүгін де әненің мақсус бүләгін ойнаташақпыз, шулай уқ, шундай уқ бүләк болашақ, чүнки бізге көбісі яздылар, бізде шундай бүләк қатим, біздің де телегіміз бар ойнарға, ойыныңызда қатнашарға, һәм шундай бүләк тұрға деп, шуңа күрә біз шушы ойынны дауам итәргә булдык. Әмма дә ләкин иң кызыклы сорау өчен түгел, үзе біз эфирның озағында сорау бирәчәкбез, һәм шушы сорауга кем беренче җавап бирә, шул җиңүче булып чыга. Ну, ансын тагын яңадан әйтербез. Пока җырлайбыз, әйме? Сіз сорауларыңызны язып тұрасыздар. Yaşıklarda kömekleşip varaydık sularga. Mehebet şişmelerinin bekletlerine yurarga. Ey mehebet şişmeleri eli haman hislerde. Öpme başık taptı parın ayılır sihrik işlerde. Öpme başık taptı parın ayılır sihrik işlerde. Hazır yılına ullanı baskan en benim
beyip şişme boyların ötem. Ey mühabbet şişmeleri, küp mü aşık taptı parık, bayılır sihri kişilerde. Tövgili sigen yarına sonunu, yeşegen geniken o. Avlının tatlı şişmesi yonga yakın iken o. Ey mühabbet şişmeleri, eli haman üstlerde. Küp mü aşık taptı parın, bayılı sihri işlerde. Küp mü aşık taptı parın, bayılı sihri işlerde. Ey mühabbet şişmeleri, eli haman üstlerde. Küp mü aşık taptı parın, bayılı sihri işlerde. Küp mü aşık taptı parın, bayılı sihri işlerde. Зулья Кутлярова, привет! Привет, Мияке! Соғысыз, Привет, соғысыз привет. мекелерге сәлем. Всем привет! Рафис Давлетшин, Уфалар Кушылды, Давлетшинар, молодцы, Давлетшинар, присоединяйтесь со всех уголков вселенной, по-моему, біздің Давлетшинар смотрят. Эльда, сіз бар! Достар, давайте поговорим о чем-нибудь, задавайте вопросы, яма. Біз, наверное, жырларны давам етербіз, деймі? Сіз сұрауларыңызды берсеңіз де бұла. Что поем? Мұнында су бойлары дегенлер, так оңлатмадылар, неде су бойы болды? Hayda su boyları, sonra şirket. Yok, su boy demediler. Sarı şeşke dediler. Sarı şeşke koysa дим бойлары sarı şeşke mi, достар? Уточните, пожалуйста, яма. Мы что, поем? Kerkeli avlı koyda bir tavu iteginde. Dallarında sanıp koydum şikerge gidemende. Kerkeli dağları büyük bulsa da melek. Tuğlan yakın sigen yerinin dostlarının kaderinde. Kerkeli dağları büyük bulsa da melek. Kerkeli kötürünçü kaşkınğa gitken yollar var. Sizin köyünüzden neler var, bizde son taşlar var. Kerkeli dağları büyük bulsadan beni. Tuğan yanaklı silet yerinin dostlarının kademleri. Kerkeli dağları büyük bulsadan beni. Tuğan yanaklı silet yerinin dostlarının kademleri. Tuğan yanaklı silet yerinin dostlarının kademleri. Молодцы, кушылып жырлағансыздар, надеемся. Еш жағында гармоншылар бар иді ма ауылыңызда? Или сіз сенгене идіңме? Досқайым деген Рима Андреева. О, ешақта біздің ауылда, ауылымызда гармоншылар бар еді. Егітлер де бар еді, қызлар да бар еді, біз өскен шағында. Біздің урамымызда қызлар көбірек ойнайдық. Ең матырмен ойнайтын. Ең матыр ойнаушылар бар, ең матыр ғана мен түгел. Барлары, көршілері, міне Рима, одноклассница, бірге оқыдық, Рошания матыр етіп ойнайды, әлі де ойнайды ол Рошания. Ну, барлары еді енді. Зинфира, міне қазір көрші ауылда күйеуге шықты, әлі де ойнай, ол да. Еш жағында міне шошылай кешке урамға шығадырыйық, көп әйні бар ебетінде, тақырық, сізден шектейлердір енді ол тақырық. Тақырықта ұтырадырыйық, олмаш дилмеш гармонларны бірішіп, бір-бірі бізге бек көңілі ұтырадырыйық.
Анда тегермешлер китерип куялар бит инде. Фәнил абыйлар утыннар кайтаралар. Шушы утын башында рәхәтләнеп уйнап, җырлап утырган чаклар күп иде бар иде. Бик күңелле үтәдер яшь чаклар. Егетләр киләләр, машина заманасы түгел, мотоцикл, велосипедка утырып, бик күңелле була торган ие. Җырлай торган ие, бии торган ие, кызык-кызык мәзәкләр сөйләшә торган ие. Менә шушылай яшьлегебез үтеп тә китте безнең. Карам, шушыны рәхим итеп тыңлагыз. Бергәләп дуслар җырлыйбыз. Бу җырны точно беләсез. Бик яракта калды минем җырлап үткән яшьлек таңым. Шул яшьлегем искә төшсә, йөрәкәем әрни тагын. Сагынам, сагынам, сагынам мин сине. Яшьлегем, яшьлегем, яшьлегем кайчәле. Кайда син, кайда син, кайда син яшьлегем. Яшьлегем, яшьлегем, яшьлегем кайчәле. Ак каяннар, ак томаннар, бигрәк матур иде шул чак. Көндә кеше яна иде, суңында безнең ушак. Сагынам, сагынам, сагынам мин сине. Яшьлегем, яшьлегем, яшьлегем кайчәле. Кайда син, кайда син, кайда син яшьлегем. Яшьлегем, яшьлегем, яшьлегем кайчәле. Шул чакның яктысында көргән идем бер шибәрне. Шул матур җырлай иде, гашыйк итеп егетләрне. Сагынам, сагынам, сагынам мин сине. Яшьлегем, 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 яшьлегем кайчәле. Сагынам, сагынам, сагынам мин сине. Яшьлегем, яшьлегем, яшьлегем кайчәле. Кайчәле. Кайтарырмын яшьлегемне. Кайтарырым да кызыкаем. Юк инде хәзер. Кайтарырыгызмы, дуслар, яшьлегегезне? Вот спрашивают Джейма, если можно было бы переписать свою жизнь, что бы вы там добавили, дилер? Бер генә мизгелгә булса да, менә шушы кичке гармон тавышларын җырлап утыруларны кайтарыр идем. Бер генә мизгелгә. Сез дә шулаймы, дуслар, сагынасызмы? Языгыз әле, пожалуйста. Кем генә сагынмый кызым, кем сагынмый яшьлекне. Так, мында язганнар. Рита, беймін дейді, теге матур жыр керек, Соль Илецкийда бейілген. Ну, здрасте, Новый год Соль Илецкийда, нәрсеге генә беймедік некен ол біз. Точнее, пишите, пожалуйста. Рәхмәт, кызлар, Равиль Тимиргалиев пишет. Альбина Якупова, сәлем туганнар, Дема кушылды. Привет! Самысыз, о, Демалар, Все самысыз. машут, нам лайки ставят. Зор рәхмәт сезгә. Сәлем Бурайдан, сез супер дигәннәр. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хәерле кичләр Самысыз, сезгә дә. Зур рәхмәт. рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Безгә бик куанычлы дуслар бу. Ага, хорошо. Кызың гармонда уйныймы дигәннәр. Кызың гармонда уйныймы? Уйнай, миннән дә яхшы уйнай. Мәле уйнап күрсәт әле. Юк, дуслар, мин ул хәтлем булдыра алмыйм инде. Уйнамый, уйнамый. Әзрәк шунда булаштырсам, бер нәрсә китереп чыгара алам, конечно. Но больше люблю на синтезаторе играть, на нервах играть. На нервах лучше всех получается, поэтому гармонга тотынмыйм.
Сәлем мәшітли якларыннан, исәнмесез? Сезгә Сипайлыгыдан хәерле кичләр, Розалия Валиуллина, хәерле кичләр. Саумсыз, хәерле, Рима Андреева, сез молодецлар, концерт бигрәк шәп, без бит тиз өйрәнәбез мондыйга дигәннәр. Яхшыга тиз өйрәнәбез лә, ул барыбызда. Әйе. Ние безгә дә күңеллерәк бит, дуслар. Монда Эльзаның сообщениесін пропустила. Мусфера, знаешь, что участвуешь в конкурсе Эльвиры Сулеймановой и поешь там красивую песню. Желаю удачи. Можно и для нас спеть эту песню. Дуслар, кстати, да. До 1 мая длится конкурс Эльмиры Сулеймановой. Инстаграмда бара ул конкурс. Мама катнаша шул конкурста. Шуңа күрә, әгәр дә сез аның өчен җан атсагыз, әгәр дә сез аның өчен вали Ярар әйдә, Эльзаның сүзен Давай, дусларыма. Давайте, дусларга. Каршы чыгып алтыны бәйләп, дустыңа булсына дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкәне күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкәне күргәннәр. Күңел түрләремдә улым дусларыма, битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Юлыгызга сибәридем, дуслар чәчәк бәйләме. Җырлап үтик бергә үтик, оны дагы гөмерләре. Җырлап үтик бергә үтик, оны дагы гөмерләре. Күңел түрләремдә урын дусларыма, битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Бер иске дус йөз янаны алмаштырмас диләр бит. Кирдисәләр утка керәм сыналган дусларым бит. Кирдисәләр утка керәм сыналган дусларым бит. Күңел түрләремдә дусларыма, битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Дустайларым, рәхмәт. Шынлап менә шушылай сез ян биреп торасыз безгә. Зур рәхмәт, зур рәхмәт сезгә комментарийлар язганга. Комментарийларыгыз өчен барысына да контактта. Так, идем дальше. Так, хорошо. Менә сагынасызмы яшьлегегезне дигән мен бер генә кеше җавап бирде. Әллә сагынмыйлар берсе дә. Так и запишем. Рита нинди җырга биим дип әйтте, тоже язмагансыз. Ританы битергә кирәк бит инде так еще. Так. Хәзер читаем. Юк, рәхмәт. Так, сезгә рәхмәт монсын укыдык. Рәхмәт, зур лайки, супер, просто супер, молодец дигәннәр, зур рәхмәт. Гүзәл үзенең репертуарынан җырларын бүләк итәрсең дип өмет итәм. Ату үткән эфирда обещать итеп кенә калдым дип. Записал микән? Не записалась, дуслар, сообщение укыдым. Гүзәл үзенең репертуарынан җырларын бүләк итәрсең дип өмет итәм. Ату үткән эфирда обещать итеп кенә калдым. Менә мин сезгә үземнең социаль челтәрләрдә вәгъдә иттем, конечно, име дуслар. Бер яңа җырым бар. Прям абсолютно яңа, вот с пылу с жару, потому что мин аны яза башладым уже давным-давно. Но язып бетердем бүген төнне генә, потому что бүгенге эфирда все-таки бөтен әйтләр җырлады, дип шуңа күрә шуны язып бетерергә булдым инде төнне. Илһамны чакыртып наконец-то килде. Илһам килдеме? Илһам килде. Узак көттем, конечно, но килде төнге эшләрдә. Поэтому язып бетердем. Аны җырлыйк микән или нене сораганнар? Безнең дуслар Кырмыскалы районы Бузай авылында якын дусларыбыз, безнең тугры тамашачыларыбыз бар.
исемнәрен әйтеп Мөнирә, Мөнирәгә, Мөнирә сораганы, менә гүзәлне җырлатырга, әниләр турында, әниләр бар әле дөньядаймы? Әйе, шулай ук Эльмира Сулейманова репертуарынан әниләр бар әле дөньяда дигәнне әйдә берәр куплет җырларбыздыр да, соңына тагын да җырларым бар, дуслар. Үземнең яңа җырымны сезгә ишеттереп, сезнең фикерегезне ишетәсем килә. Һәм тагы да бер әниләр турында бик матур җыр бар, элеккеге җыр. Шуны да башкарасым килә. Әле пока Мөнирә апа, сез безне ишетсәгез, сезгә Кырмыскалы районына сәламнәребезне юллап, шушы җырыбызны башкарабыз. İkincisini de çalar. Так, hazır соберемся. Әниләр турында җырлар күп булгач шулай инде ул менә. Мөнирә апа, синең әйткән сүзеңне помню. Вәгъдә бирәм. Исемә төшкәч тә җырлармын, язып куймаганмын, яме. Әлегә икенче җыр әниләр турында. Барлык әниләр кемнәр безне карыйлар, әниләр, нәниләр, нәнәйләр, точнее, сезгә багышлыйм. Исән сау булыгыз, безне шулай гел шатландырып торыгыз. Тазалыклар телим барыгызга да. Шушындый авыр вакытларда ширләмәгез. Гел шат булып калыгыз. Безнең өчен иң мөһиме шул. Сезгә багышлыйбыз. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үземә килер yazılarda, gözlerimde güller yaşarırlık, endisinin жылы nazlardan. Gözlerimde güller yaşarırlık, endisinin жылы nazlardan. Aydan miken elle koyaştan mı yüzlerine kuşken yakıtılar bağlamı deyip sıyıp bir karasam bütün dünya gider yakıtırır bağlamı dünya gider yakıtırır. Sinen yaşasam da yüreğimde her gün seni yanında bu şırımını sana bağışladım. Merhametli aziz eniyim, bu şırımı sizge bağışladım. Merhametli aziz eniler, merhametli aziz eniler. Рәхмәт, дуслар, рәхмәт. Рәхмәт. Ой, монда сораулар җыелып китте. Какие песни ближе к сердцу, современные или народные, дигән нәрсә? Икесен дә яратам мин, конечно. Народныйны да, старинныйны да дигәндә икесен дә яратам. Күңелгә кайсы ошый, шунысы үземнеке. Кызыгыз кияүдәме дигән?
Bu yaktan da yok, bu yaktan da yok. Yok, Yok, достар кевде түгел. Гүзелем, знаешь, что ты пишешь слова и музыку для песен? Как они рождаются? Откуда берешь вдохновение на создание новых песен? Спой, пожалуйста, свою песню. Обязательно спою. У меня Элигна Сулябитте о том, что с пылу с жару у меня одна новая песня есть. Не знаю, вот есть такое слово, вот действительно как вдохновение. Я не знаю, откуда оно берется. Шындай там, я не знаю. Может, влюбиться надо, я не знаю. Может быть, чем-то, что-то красивое увидеть. Шуннан келеді шығайын бұл. Я серьезно, я не знаю, честно, как это объяснить. Мәк шешегінде жырларға иде дегендер. Қосыласызмы? Милеуша Сираева yazған. Милеуша ханым, қосыласызмы бізге? Мәк шешеген жырлайбыз. Давайте. Достар, теге эфирда да айткандар, кайбир сообщениялар, менин сообщениемни окумаган дейлер. Достар, мен көрмескө да мүмкүн, яма гафу этиңиз, барысын да окуп, может, көрмей каламдыр, билмейм, эмне себепледир. Койбирлери чыкпайт, действительно. Не знаю, почему тоже. Так, такмаклар инде ол деген, Рита такмакка бирге жыйнанды. Рита, бийбиз, азыр бийбиз. Жырлайм мен ул такмакларны. Жырлайсыңбы? Жырлайм, азыр жырлайм. Анда на низком стартедир инде. Сагынабыз, сагынмыйсың дегендер. Мен бит мында терроризировать начала, неужели сагынмыйсыз яшьлерибизни деп. Сагынабыз дейлер, сагынабыз. Тукта тигинде тагын нерселер жазгандар. Менә көрмей калам бит, көрмей калам дейсиң. Что, токмак? Ну давай пока токмак. Рита, низкий старт. Мекеге yollayabiliriz selamlar. Garamını belli ki bulsadı eyte ol kirekleri Sigaret sularına düşersin yonsa yeşiretleri Ağrıdır bu yanda Yürüyüşün bile Siyesiz mi simisiz mi şuma bilesin bile Siyesiz mi simisiz mi şuma bilesin bile Su boyunda soğanlar Susibeyik tuğanlar Kürkte sipmi kece ismi Jırlak yaşık tuğanlar Armeder bu yanda Yürüyüşün bile Siyesiz mi simisiz mi şuma bilesin bile Siyesiz mi simisiz mi şuma bilesin bile Sekiz kişi onların sırlarını desile
Kartlığıma yep geliş yürüp keresin diye Argıydil tüplerin şuyun melleşin kırey Taş aslında iki küsek enci gibi yıldırey Taş aslında iki küsek enci gibi yıldırey Рит, с тебя видео, как ты танцевала. Так, яңа жырлағыз жана дегенлерінде яңа деген сөздерін деймі? Дембойлары сары шешке, давай следующий споем. Я қазір тоқта пока сөйлешей келі. Сәлем, девушки, очень красиво поете, почаще пойте. Рахмет дегенлер. Сізге рахмет, достар, сізге рахмет. Марсель Альбеков. Эх, қызлар, көктегі йылдызлар, молодцы, красиво поете. Кете сіздемін алқышлар деген жырны жырлай алмайсыз мекен, рахмет сізге зор етіп. Питерден сәлем дегенлер. Питерлар, привет вам. Кете сіздемін алқышлар. Білесің? Жоқ, мен білмеймін, қызғанышқа қошы. Сіз баяндауы не білесіз ме деген салават? Шайхуддин. Бір болған хәлдігіне сөйлеп бітемді. Қазір менің достым бар, Рима Сібірде яшей. Оның біле, ол қойтканы, оның білен кеттік неге подругаларына. Подругаларына бардық та, қазір баян тоттырдылар мен, айда уняды енді. Мен баяндау не білмеймін. Деп ойлайдың. Деп ойлайдым. Қазір баянданы берділер, қазір әкірін подбирайтта башладым енді, баянда да жырлата башладым әкірін, күйлер шыға башлады, бір күй ойнадық, жырладық, екіншіге, үшіншіге, бейте де башладым. Уранып та біттім, қойтырға вақытта жетті. Үйде баян жоқ. Үйде баян жоқ, Приходится гармония. Шул, міне шул. Рахмет дегендер. Меня очень интересует вопрос, почему умная, роскошная девушка не имеет статуса жены? Взяли мотором, когда же ты уже замуж выйдешь? Где же принц на белом коне дегендер? Куркалар бит принцлар, походу. Бірсілер жоқ. Куркышып, қойшышып біткендер. А на самом деле, достар, это очень философский такой вопрос, конечно. Не хочется замуж ради замуж. Я буду выходить один раз и навсегда. И не хочется, и хочется, чтобы это было, как сказать, раз и навсегда, в общем. Алла берса, білірсіз. Как только, так сразу. Исәмсіз туғандарым бик матур көңілді концерт. Рахмет, Альфер Якупов. Привет, самысыз. Рахмет. Рима Андреева, Гузель, сен обычный жеклерім бик матур жырлан. Рахмет. Мене самый щедрый біздің мұнда зритель бар. Тегесінде да шешкелер жіберді. Мұнсында да. Молодцы, девчата, Альфия Смогилова. Эльвира тоже нам смайлики посылает. Рима Андреева, біздің яралқан жарабы су бойлары сора шешке. Опять вот Дим бойлары. Шуну, да, соралды? Все, следующий, значит, Дим бой поем. Ильнар Сидиков. Махаббат турында бір жыр жырлап зәл, пожалуйста. Мене яңа жырым достар нақ махаббат турында булыр. Шул ярасайын сізге. Ой, рахмет, яусын үзігізге дегенлер. Бүгін тақмақлар болыр мекен, достайым. Бүгін мене шушындай лайтовый вариант тақмақлар болды енді, достар. Қолғанын карантин біткеш, ола бірса банкетқа шақырысыз да біздің, шында мәш келіп жырларымыз. Так, рахмет, көңілі көтеріп кетті, матур жырлысыз, Розалия Валерьевна. Рахмет сізге. Халил Альмухаметов. Летом ждем вас в гости с Римочкой. Зулия Кутлиярова поцелуйчики отправляет. Сізге тоже мұнда лайки, кәкірі бүкірі, бигірек бейте біттіген, бүтін кәкірі бүкіріні бүтін сірі біләдірін деймі, достар. Яра, эфирда ол кәкірі бүкіріні жырлап отырмаспыз енді, это же только для VIP-персон, понимаете? Так, дальше идем. Исәнлік, оңышлар сізге, Мөнира апа яза, сізге, менің яратқан достарым, сіздің күні бойына сәғатләп, минутлап күтіп алдым, сізден сұрайым жырлағанығыз. Да, жыр, ақ душа мой деген. Достар, мен нық яратайдым шол жырны. Міне берем сайын, мама гармон алған сайын жырлайды. Мен ардан шул хатым туйдым. Прям жырлайсы келмей. Мөнира апа, сеңа әнилер бар әлі дүнияданы башқарам. Әйді міне қазір жырлайым да, потом азаққа на десерт оставлю енді яңа жырым. Так и быть. Üstlerinde küpten taralıştık, Tırmış jilli bakkan şadını da
байтырышын, әнилер бар туғаны яда. Яри сағынып байтырышын, Мөнир апа бар қырмыз қалыда. Шықтырып yıllar қуа бызыға, Йығылмасқа теке қиядан. Яқтырдырылық етіп көңеллеріні, Әнилер бар туғаны яда. Яри әлі сағынып байтырышын, Әнилер бар туған яда, әнилер бар әлі дүнияда, әнилер бар туған яда. Так, спойте, пожалуйста, песню «Ишкек сиыры» деген. Ишкек сиыры, знаешь? Лекеге ішкенім бар, но ішкекчілеріне білмейміз. Ишкектің жырлаған жоқ шоу достар. Мезгілдер деген жырына жырлауығызны өттініп қалам деген Данис Таипов. Альберт Ахметов бізге шешкелер жібері қошаға бізге. Қорқмайбыз деген. Қорқмайбыз, кімнен қорқмайлар неге? Бейукелер ойнағыз әлі әзгіні. Хорошо. Сіз бейсіз, сіз ойнайсыз. Надеемся, бейгенсіздер. Сіз бізге видеолар түшіріп жіберіңіздер, достар. Біздің білен бірге болғаннан. Бейге ойнадық. Мен тойға шақырам. Келігіз. Мөнир апа, кел, в долгу не останусь. Мөнир апаны шақырдығызын, біздің шақырдығызын аңламайрақ қалдық чуть-чуть только. Если можно, болан, още болан. Болан. Білесің? Болан. Жоқ шоу, достар, білмейбіз. Мөнир апа самақ әби иметь болар ма, жоқ ма деген. Әби мұрсын. Мөнир апа. Аңламайрақ қалдық, достар. Мөнир апа қырмыз қалды яшим. Достыбыз, біздің достыбыз. Біздің әйе. Тойларға, так, Мөнир. Әл шақырышу, қазір бейт... Не, нешіп шақырмайды. Yok indi güzel hazır indi kızım. Garmın yok Zakaz, beytinde. zakaz Zakazlar var barlıkka. No, elek kebip tügel, elek көп чакыралар яш жагында бүтүн сабайнын аярына бүтүн сабайда да болгонмундар. Биздин авылда гармончу болуп жүргөнмүндүр. Барысында да почти. Так, хорошо. Привет, дегенler. Привет всем. Хорошая зарядка, дегенler. Мы очень надеемся, что подзарядили вас. Спойте, пожалуйста, свою любимую песню Альфия Исмагилова жырлай. Какую любимую песню? Следующую шираттағы жерін жырлар бізінде. Рахмет бейби, өкшелер ауырта башлады дегенler. Ой, бейгечі Салават Зарипов. Салават, молодец. А то бушка уйнамадым енді мен. Эй, не Мунира, а Мустфера неправильно пишет, наверное, ты. Надеемся, инде. Надеемся. Дейм әлі. Мунира кебек әби имеш итеп болар ма, жоқ ма дейлер. Так, давай следующую песню, бре, матургана. Мезгиллерини сурадылар. Да, я.
Munira apa түгілдір. Алмаз әлі күйеу боларға айтар дегенлер. Алмаз, свою личку напишите, мы с вами поговорим. Все настроились. Mezgillerini soluk biz, her ömürler sezilmiyordu. Yüreklerini ernedi bitip, kimlerdir mengüken biter. Yoktu dünyalarına bir tuğbaş, yaşasın idi duyganşı. Yoktu dünyalardan kim duygan, yemşek buday izler duyganşı. Yoktu dünyalarına bir tuğbaş, yaşasın idi duyganşı. Yoktu dünyalardan kim duygan, yaşak buday izler duyganşı. Varır yolumuz yok düşün жерге turganbız. Yaşaudерning şunday rahati. Yoktu dünyalarga bir tuğbaş, yaşasan idi duyganşı. Yoktu dünyalardan kim duygan, yaşat Xudoy izler duyganşı. Yoktu dünyalarga bir tuğbaş, yaşasan idi duyganşı. Yoktu dünyalardan kim duygan, yaşat Xudoy izler duyganşı. Yoktu dünyalardan kim duygan, yaşat Xudoy izler duyganşı. Yaşat Xudoy izler duyganşı. Так, болды. Күллелер бұны, міне күйеу таптық дейлер. Слушайте, мен тут подумала, короче, келесі эфирға мамысыз шығам, я мы кастинг ішлейбіз, в общем. Сен кетіп тұрырсың жазып. Қазір көңіл кетіп тұрыға. Кетейміз. Рәғатләніп отыра, Димбейлары жоқ ма не дейлер? Извините, пожалуйста, қазір Димбейлы обязательно был. WhatsApp деген уже Алмаз меға мұнда номерларын жібері. Смотря, какую песню спела бы для мужа лично? Аллахай, нендей жырларға айтқан, жырлар білмеймін дейінді. Ненден еурата, менің қартым ненден еурата. Yok, ну ты же, он любимый түгел бит. Сен бы что спела для него? Білейді, борсында еурата ол. Бүтін жырларына да Аның еурата. яратқан жері уфтанма? Но бүгін уфтаманы жырлап тұрмаспыз енді. Әйде енді Дим бойын жырлайық та. Сіз ұялсыз достар, я білмей көңіл. Сол бойлары соры шешеке, теңізесінде оласы. Сол бойлары соры шешеке, теңізесінде оласы. Сары шешкелеріне өзіңе ялғыз қаласың. Су бойыларына düşмесін, көрмеген болар еді. Су бойыларына düşмесін, көрмеген болар еді. Сары шешкелерге өзі беремеген болар еді. Сары шешкелерге өзі беремеген болар еді. Су бойылары қайыптеме, сары шешке өскенге. Су бойылары қайыптеме, сары шешке өскенге. Әлі өзің қайыптеме, су бойына түшкенге. Әлі өзің қайыптеме, су бойына түшкенге.
бергенге, сары шишке бергенге. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур уңышлар, гаилә бәхете. Данис Таипов. Зур рәхмәт сезгә, Рәхмәт. Данис. Зур рәхмәт сезгә. Үзеңә карап торган җырны җырла әле, дустым, дигән. Эльвира безгә рәхмәт әйтә. Дин буйлары өчендер инде. Илнар, рәхмәт. Рустам Клименов. Кәркәле таулар, если можно. Матур җырлыйсыз. Лайки, 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 поцелуйчики, лайки, лайки. Спасибо. Очень красивые песни и поете с душой. Афарин, Халиль, Альмух. Хорошо. Үзеңә карап торган җырлыйсың. Ой, мин дә дуслар ул җырны бик яратам. Шундый үзенчәлекле көй ул аңардан нык матур. Бу җырны менә Мәскәүдә яши Светлана Галлямова. Может, карый торгандыр да Светлана дустым. Ул миңа җибәргән шушы җырны. Бик ошады. Безнең ул репертуарыбызда бар. Юбилейларда җырлыйбыз, табыннарда, туган көннәрдә җырлыйбыз. Бик матур җыр. Хәзер сезгә дә тыңлаттырып үтәбез. Сезгә җибәрәбез. Урманы күлі түгерек, килік жаныям бергелек, сүйіні сөзі біленігіне, бітіре олман сөйлеп. Урманнары күллері, оланы тұлы гүллері, кімінігіне шуна көріп, Хушыланмас günelleri, Kıysileri ulu güye urman, Geri seman yaşatırgan, Sin ulu mine aşık etip, İhlastan yarattırgan, Üzüne karattırgan. Urmanlarda yürürüz, külünde su keririz. Ömürge bizi birge diye, bəğdələrini biririz. Urmanlar külləri, ağlanıb tulu gülləri, Kiminigine şuna göre, Huşlanmaz günelleri, Hisleri ulu güye urman, Geri seman şatırgan, Sin ulu mine gaşık edip, İhlastan yarattırgan, Üzüne karattırgan. Бик матур җырлыймы, дуслар? Сезгә дә ошаймы? Бик матур, бик матур. Так. Туйларга чакырамы? Иле гармончы итеп ди. Гармончы итеп туйларга чакыра. Бигрәкләр матур җырлыйсыз, туганнарым, сокланып карап утырам. Флоритабызның семьясына. Зур уңышлар сезгә, күңелләрне күтәрдегез, кадерле газиз туганнарым, рәхмәт. Рәхмәт, Минзилә апа, рәхмәт. Уфадан сезгә сәлам. Иптәшемнән дә, Флориттан да бик күп сәлам. Зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Дим буйларыннан җиләк җыябыз, сары чәчәкләр арасында ди. Так. Интересный шугылыгыз. Так, хорошо. Рузиль Алсудан күп сәлам, без сезнең белән. Привет. Алсу, Рузиль, самысыз. Зур рәхмәт, бигрәк матур җырладыгыз. Молодцы, красиво поете, а главное, с душой. Вот этого у нас не отнять. Дальше что поем? Так, одноклассниктамы, контактта микән, миннән сораганнар, Әнисә Еникеева. Сез монда микән, юк микән? Монда булсагыз күренегез әле. Әйе. Сары сандугачны җырласагыз иде дип язган идегез. Хәзер мин сезгә багышлап үтәм аны.
екенсің кен. Сені миңа язмағаш, мені сиңа язмағаш, ялғыз қалған сандырғаштай ауыр бірге болмағаш. Сені миңа язмағаш, сені миңа язмағаш, ялғыз қалған сандырғаштай ауыр бірге болмағаш. Yumuşak şişlerini doğratır mıken tenler, senin kemikini yoratır mıken tenler. Seni mine yozmağaş, mine sine yozmağaş, yolguz kalgan sandığaşday ağır birge bulmağaş. Seni mine yozmağaş, mine sine yozmağaş, yolguz kalgan sandığaşday ağır birge bulmağaş. Seni mine yozmağaş, mine sine yozmağaş, yolguz kalgan sandığaşday ağır. Seni mine yozmağaş, mine sine yozmağaş, yolguz kalgan sandığaşday ağır birge bulmağaş. Yolguz kalgan sandığaşday ağır birge bulmağaş. Так, тыңлаған сіздер деп ышанып қаламыз, но бұл жерін тоже яратамыз біз. Енді яратмаған жер жоқтыр енді ол біздің. Біз басында яратамыз. Әйе. Сізді де яратамыз. Жырларını да яратамыз. Тыңлап отырсаңыз бигерәк те яратамыз. Хлопают, тут классы, лайки ставят. Биг зор рахмет сізге зор рахмет, достар. Нас, кстати, больше, чем в первом эфире сейчас. Люба Александрова яза. Есемісіз қызлар, вақытын қарамайша, шақ тыңламайша тұрып қалдым. Эх, Люба досқайым, қалады егіз бит. Қалыр идің бит, рахмет Римаға деген. Биг зұтматы жырлайсыз, екеулешіп рахмет деген. Рахмет, Люба, рахмет. Ничего страшного, достар, запись қола, қойғырмағыз. Тек мені сұрауларыны ғына беріп болмайындар. Мені запись қола. Шәп қыздырасыз, молодцы, біз бірге жырлаймыз деген рахис. Нешеде башланды деген. Нешеде жидеде, по уфимское время жидеде, достар. Боюлысы Москваны да yazып қойдық, Уфаны да yazып қойдық. Сен мәтрушкені білмейсің? Мен білмеймін. Мәтрушке. Мәтрушке, да. Мәтрушкені сұрағанлары. Тоже яратқан жырларымның бірісі, достар. Оны тоже бүтінігізді білесіз. Қошылып жырлағыз. Қошылып жырлағыз, достар. Metruşkeler, yıraklardan eliken jibergen, eytek işimina metruşkeler, elikemeni eyterge tillegen, eytek Şanlanған күз қарашым сізге түбәлген етек ішіміма мәдірушкелер әнекемі айдырген тілеген етек ішіміма
sular siskendir gamsız tünlerde Metrüşkenler girdik kibersizsiz üzülse göz tuğan jirlerden Metrüşkenler girdik kibersizsiz üzülse göz tuğan jirlerden üzülse göz tuğan jirlerden. Зур рәхмәт, дуслар. Шулай ук шушы җырны бик яратам һәм мине кайда контакттамы сораганнар шушы җырны башкаруны. Зур рәхмәт. Гузелем, что поешь красиво, это понятно. Также ты создаешь красивые ролики. Может, проведешь онлайн-обучение, если не секрет, на что потратила премию за первое место в конкурсе Тухватуллина. Ролики это тоже, вот знаете, вот Хазер мен по психологии, конечно, могу начать мастер-класс прямой эфир, но не буду. Вот на что я откликаюсь, что мне хочется делать, я это начинаю делать, и людям нравится. Ну, значит, это и есть хорошо, ведь раз людям нравится. Поэтому вот и видеоролики тоже. Я не знаю, просто вот оно как-то получается. Так же, как и песни не могу объяснить, как они рождаются, так и вот с видеороликами не могу объяснить. Если не секрет, на что потратила премию. Видеоролик я не одна делала. У меня девочки, которые у меня в команде были, вот с которыми мы вместе там в кадре танцуем в конце. Мы договорились с ними, то, что мы поделим эту премию. Ну, вообще, конечно, хотели мы... Я не помню, на что мы хотели потратить, но, в общем, мы ее поделили. Я очень памятные подарки купила. Они у меня есть, они у меня живут. Вот, поэтому очень полезно я потратила. Так, молодцы, молодцы, молодцы. Даже мама присоединилась к вашей песне. От души поет ты. Рахмет. Рахмет. Ага. Уфтама, перевод на русский, пожалуйста, очень прошу. Или Беренсе Махабет. Уфтанма, перевод на русский? Русша жерлайық, оны уфтанма. Не уфти, что ли? Или Беренсе Махабет. Соқланып қарайбыз, оңышлар. Рахмет сізге. Афарин, қызлар, бұлдырасыз. Эй, рахмет, достлар, эй, рахмет. Сегодня у нас действительно побольше даже, чем в первом эфире. Зур рахмет. Так, что?
да, Резван Давлетшин yazgan. Молодцы деген. Это тот Резван, про которого мы думаем? Спасибо большое. Рахмет, Резван, рахмет. Спасибо, молодцы, Алла қыздар. сайын. Біз туған күнде отырамыз, сіздің концертіне барады, да что вы? Құтлаймыз қойсығыздың туған күні бізде. С днем рождения, имени, исәнлік тазалық, ғаилә бақытлары тілейбіз. Міне біздің концертіміз сізге бөлек болып барсын. Бізге бик қуанышлы. Дальше. Еш ғұмыр болды ма? Бітіш, мен пропустила, оказывается. Бик, душевно поете. Рахмет из Челябинска дегенler. Привет, Челябинск. Мусфира достым, әнкей сіз йортны анда 3 куплетында жырлап үтәлі, пожалуйста, деген. Молодцы, еш ғұмырны ерлап озмасыз. Еш ғұмыр болмады, наверное. Уже такмақларны сөйләділер. Видать, без такмақ білін запоминаемся только людям. Пенза с вами. Пенза, привет. Очень приятно. Мы уже больше часа сидим, достар. Сіздің білен вақыт міне сезілмей өтеді кетті. Больше часа уже. 2 час пошел. Әлі мында жыр бітірге де жинмай, по-моему. Чувствуется, что вы уже... Бүгін 3-4 сағатқа созарбыз. Ну, это ведь 5-6. Чувствуется, что вы уже набрались опыта, и сегодня все идет отлажно. Хотелось бы обратиться к слушателям, чтобы приглашали своих друзей, дегенер. Но сегодня действительно нас намного больше, чем в прошлый раз. Ну, очень рекордное количество просмотров видео было. Зор рахмет сізге, достар. Шундай битараф қалмағаныңыз үшін біздің әненің ижадына, біздің ижадыбызға зор рахмет сізге. Мы это чувствуем, мы это видим, мы это все отслеживаем. Спасибо большое за все комментарии, за все сообщения, которые пишете. Тау бетінде олмағашлар тын қалған жырын білмейсіз, бик матур жырлайсыз дегенler. Тау бетінде олмағашлар тын қалған. Білмейбіз шуландыны. Так. Все, вроде бы все, больше ничего не просили. Спасибо большое, что спели. Рахмет Пикзур Альфия Исмагилова пишет. Сен янымда болмаға Жайрат Сафин репертуарына. Yok. Şeşe Yaprakları gözüne kıyıla, bakşaları yembete. Sağınsan da dinlerim, günlerim seni güter. Yaprakları yarır, ağaçları şişe katır olmağaç. Sağınırdan ne faydası, seni yanımdan bulmağaç. Yaprakları yarır, ağaçlar şişe katır olmağaç. Sağınırdan ne faydası, seni yanımdan bulmağaç. Kış yeter, kış ardından yaz yeter. Yazını qayttan kışlar gelip dönelim sinek güter. Yapraklar yarır ağaçlar, çeşek atır olmağaç. Sağınırdan ne faydası, seni yanımda bulmağaç. Yapraklar yarır ağaçlar, çeşek atır olmağaç. Sağınırdan ne faydası, seni yanımda Bu жерінде бик аратабыз. Зор рахмет, что напомнили, кстати. Не поделились в соцсетях дегенler? Чем не поделились? Видео, что ли? Поделились, по-моему, не помню даже. Да и так, в принципе, знаете, рекордное количество, по-моему, просмотров было. Рахмат Масфирапа. Гульшат Ярулина тебе пишет. Мен бүгін сіздің білән ұшырашуға бик бәхетлімін. Мен сіздің білән ұшырашуны ұнытмас үшін күзгім қаршына yazып ілген едім деген. Бұл үйрек дегенің сіз yazған еғіз ма жырларға?
Елесіз Гүлшат. түгелме? Yazığınız Ну, пожалуйста. анда исем фамилияңыз юк Инстаграмда язышкан эксизме? Сиз булсагыз жауап берегиз, мен сизге аны жырлыйм. Хорошо. Мин деген. Шулаймы? Әйе. Жырлыйм тогда. Әнкейсіз йорт қалды бит, достарым. Кипишует мында, Рим апа. Успокойся. Вильдан Давлетшин, молодцы. Привет, Вильдан. Алмаз Талипов. Сізні тыңлағаш көңілге сорымай солған сымақ болып кетеміз, Ферапа деген. Рахмет. Мне Рима 100 раз напомнила, никакого зеркала не надо. Эльза. Желаю каждый такую Риму, чтобы зеркало не нужно было. Их бу йөрәк дигәнең. Исеме кем булды әле? Гүлшат, Гүлшат, сезнең сезнең өчен тарафларга юллыйбыз. Кояш килсә күз чагына, барның ак яктысына. Сине эзләп вакыт чаба, гомернең ялтысына. Карлар ява, үзгәләнә, их бу йөрәк yeне. Сагына ул, ярата ул, һаман да яна. Карлар ява, үзгәләнә, их бу йөрәк yeне. Сагына ул, ярата ул, һаман да яна. Кышкы төннедә кар яктысы, синең карашың әле. Айга шаярып күз кысам, сәлем итеп иркәме. Карлар ява, үзгәләнә, их бу йөрәкне яне. Сагына ул, ярата ул, һаман да яна. Карлар ява, үзгәләнә, их бу йөрәкне яне. Сагына ул, ярата ул, һаман да яна. Сагына ул, ярата ул, һаман да яна. Һаман да яна. Сезнең өчен тапшырдым, башкардым. Так. Поехали. Дальше. Все, сарымайны оқыдық. Так, Риму сторусына. Молодец, Мисфера, подъеб сен ачешкелер. Рахмет, аплодисменты, тебе аплодисменты. Мисфера, Гүлшат пишет. Мисфера, улы рахметім, ех бу йөрәк деген жырығыз менің иң яраткан жырым яратам һәм сағынам. Рахмет, чын күңелемнән рахмет. Біз бик шатпыз, дуслар. Зор рахмет сізге. Ну что? Рим апа, Римочкамны кафа. Оныттым инде кейін. Жыр. Уларымда әнкешті. Пока оқи тұрсың, мен әзірек айтып алам. Туған үй тәрәзәләрін жырлағыз әлі деген. Туған үй тәрәзәләре көтәләр микән. Yok, onun sözlerini не помню, конечно. Элек жырлайдым мен, мектепте оқығанда жырлайдым, по-моему, вообще. Сағынудан әлі қаман жылылар микән. Үш яқта жиде тәрәзә ауыл үйләре көтәләр, мине көтәләр. Ауыл үйләре. Әйе, жырлап ойнамасам, әйбәтрәк болар. Ойнамасам, әйбәтрәк болар, мен сбил уже. Давай, Римочка, нақын. Ай, ол был. Уnuttум инде. Римочкам, уnuttум инде. Не знаю, сколько человек через скайп присоединились. Присоединить можно. Вот бы всем
в прямом эфире пообщаться, фуршет бы устроили деген. На карантине, кстати, самая тема, да, фуршет через онлайн устраивать. А ну-ка признайтесь, кто с коллегами уж так делал? Всяко делали. Так. Что, не вспомнила? Сүзләрін Кейін есіме түшмейді. Сүзләріне? Уйларымда әнке ашты, туған А бер. припев? Шуны айтамайды. Білмеймін, есіме де yok benim. Понятно. Unuttım Ремішкім. Яра искә төшерәм. Дуслар, яңа җырымны җырлыйм мы? Егер сез генә языгызда җырла дисәгез җырлыйм. Иштәсе килми дисәгез аңлармын. Хәлегез җыр. Hazırlamaydı. Озақтан сен Ну жердейсің. пока голосуйте. Uylarımda әнеки ашыты Туған йұртның папыртасы Бақытлы қайтасы Бетіме бойылы Ағырды күші Күзілерді толғаны еші Жырла біттім. Все. Так, жырла беріп жырла, давай жырла, 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 әйе, жырла, жырла. Жырлама десеңіз, жырларым, достар. Мен бүгін настроена, потому что түні бойы интігіп илхам шақырдым. Күшке келді анысы. Жырлама десеңіз, жырларым бәрібір. Зор рахмет, зор рахмет.
Ждем Кубелек дегендер. Кубелекни в прошлый раз же пели эми. Эйге. Кубелекни жырладык бит достар, әйдәгез бик кабатланмаска тырышайык инде. Шушы жырыгыз өчен зур рәхмәт. Мөсфир апа, кайтырмын дидем, кайта алмадым. Кайтырмын дидем, кайта алмадым ди. Куйда кайтырмын деген. Жыр какой-то такой. Нинди жыр микән ул? Ильнар Сидиков. Напишите, пожалуйста, аңламадык нинди жыр икән. Бигрәк молодцы инде. Я Ходаем, Гүлшат пишет, шушы Ярулина. Я Ходаем, күзләргә тимәсен, бөтен күңелләремне актардыгыз, иң бәхетле елларыма кайттым дигәннәр. Зур рәхмәт сезгә. Песни про маму. Туктап тора, пожалуйста, сейчас. Секунд. Сейчас технические. Сөнеп калмыйк, дуслар. А то сөнеп калсак. Так. Песни про маму всегда за души берут. Спасибо, очень красиво. Спасибо, очень красиво, дегенер. Мөнир апа, яратам, мөмкин булса, яратам. Тоже пели, по-моему, в тот раз. Анна Мөнир апа, yok Мөнир апа түгел икән, Мөнир Мунавир. Бер куплет аңлап. Ну, можем берәр куплет, да. Гармон алыйк әле дусларны тоже, по-моему, да? Җырладык. Идегез дуслар, бик повторяться ителмик. Теге эфирда бар ул җырлар. Жырлар бит инде. Ну, матур җырлар, ну теге эфирда бар, просто җырлар. Рәхмәт авылдаш, бәхет, исәнлек. Гомер үтте димәне җырлап җибәр инде дустым. Так, давай определимся, что мы поем хәзер. Яратамны будешь петь? Следующий миникет. Uşrattın minesini tırmışım yolunda Esinin yazmışı başkalar kolunda İşitsin bari dünya Dünyanı yaratan Yaratan minesini Yaratan İşitsin bari dünya Dünyanı yaratan minesini yaratan Daha işte Eminim yürekte muhabbet uğrunda Suyunu kişiden yeşerek bulamam İşitsin bir dünya Dünyanı yaratan minesini Yaratan İşitsin bir dünya Dünyanı yaratan minesini Yaratan İşitsin bir dünya Dünyanı yaratan minesini Yaratan minesini Yaratan Все, элекеге жыр ул, исемен белмим дигәннәр. Без дә белмибез шул. Тагын иштәсе килә шул яратамны микән, әйткәннәр микән? Зур рәхмәт сезгә. Без болында икәү идек, син бер ак чәчкә өздең. Дип башланган җырны белмисезме? Хания җырлый иде бугай. Ак чәчкәләр бугай исеменең җыры. Син беләсеңме аны? Юк, мин белмим. Ишеткәне бар. Мы смогли петь песню «Вәгъдә флюрит туйсын» и «Вәгъдә бергәс кәрәк инде иде көтергә» дигән. Браво, браво, девочки. Без дә сезне яратабыз. Рәхмәт. Ак чәчкәләр. Все, иптәшләр. Болында икән. Беләсең? Син бер ак чәчкә эздә. Так и җырлатмыйлар инде мине. Дип тында ул аны эзгәләп үтте. Ышанма чәчкәгә. Минем сөйгәнне бел. Белмибез шул, белмибез. Ул бит элеккеге җырлар бит инде. Аларны. Все, я открываю шпаргалку. Давай үзеңнекен белән.
Мақтаным инде, достар. Жырлаймын. Мына өзіңнің жырыңды жырла дейді, Розалия Валерьевна. Наконец-то. Жырлыйбыз, жырлы. Хәзер Наконец-то. жырлы. Атто жырла деп айттылар да, қазір яңа икенче жырлар жырлаталар мында. Бисмилля, нык волнуюсь, очень-очень волнуюсь. Первый раз пою, достар. Тай-да-дам. Көкірегімде яныған отыны тек көзім генә белем. Күңелемә үтеп кердің назлы қарашың белем. Назлы қарашың белем. Bir günüm düşlerde seni görem. Otlarga salma seni yanıma gelem. Bir günüm düşlerde seni görem. Otlarga salma yarasam içerken. Мұңымда сені жырымда сен деп тиді ерегім. Түшлеріме зинғар кірме түнімде керек өзі. Яғымлы назлы сөзі бір салмай яратсам черекем. Bir günüm düşlerde seni görem. Otlarga salmay yaratsam içerken. Көкірегімде яныған отыны тек көзім генә белем. Йөрәгемә үтеп кердің назлы қарашың белем. Назлы қарашың белем. Bir günüm düşlerde seni görem. Otlarga salma seni yanıma gelem. Bir günüm düşlerde seni görem. Otlarga salma yaratsam içerken. Otlarga salma yaratsam içerken. Senin yanıma gelem. Примеру состоялась. Ну, қарайбыз енді нәрсе жазғандарыңызды. Шадыма жүр, достар. С пылу с жару. Кешегіне жазып бітірдім. Күтәбіз. Хлопают. Матур жар, ух ты, класс. Вильдан Давлетшин хлопает. Ильза, ух ты, класс. Марсель, матур жырлыйсың. Рим Андреев, ух, матур жыр güzelim, бигрәк матур жыр. Браво. Рафис Давлетшин лайк, Розалия бик матур жырлыйсыз. Данис Таипов лайки, Люба Александрова хлопает. Бик шәп булды бу, молодец, Гүзел, рәхмәт, бик зор. Үзегезгә рәхмәт, тыңлап утырганыгызга, дускайларым. Кемді күрәсең микән деген, кемді күрәсең микән? Эльза написала, не поняла вопроса. Бик матур жырлыйсың, но Мүсфир апаға жетмейсің. Ну, куда инде возрастта? Мен де жетейін 10 yaşында дейм. Мен бит әлі яш деп шутлайым енді өзімді. 10 yaşында. Yok, өпкәләмә, шаярттым, молодец. Үзегезнең жырларыгызны күбрәк жырлагыз, бик матур, зур рәхмәт, бик күп. Гүзәл үздердең, зур рәхмәт. Молодцы, кызлар. Так держать. Мөнир абыйгыз Жәлилдән. Рәхмәт. Исәнмесез. Мин Вилданның дусты дигән. Очень приятно, Вилданның дусты. Все, зур рәхмәт, дуслар. Все, күңелем булды. Кайтышсагыз да була. Шучу, еще она жырламаган жырлар калды. 2 сағат бит инде булды. Әйе, все, тамамлайбыз. 1,5 зачем 2 сағат? Не, 6 сағат отырабыз дедік те инде. Дуслар, 6 сағат отырабыз ма, әле юкмы? Больше никаких песен?
Ну, видишь, ну, блин, ты Mana mı? Tamamlayız может. Гомер үтә. Димә кая ди. Рима паки пишует мында. Кая. Обещали 5, обещали 5. Кубелек давайте. Кубелек был бит дуслар теге эфирда. Обещали 5 часов именно. Это 5 часов утырырız. Ну давайте еще. Ömür ötedime, derde başım ime, siyere kaldı dimesin. Beseli de bege, beseli de motor, tik kaygılarına gelmesin. Beseli de bege, beseli de motor, tik kaygılarına gelmesin. Yapraklarının şavı, ütken gümür şavı, Hakkıydı şişip yazıları, bizden göklerde bir gel yanlarıdır. Unutmayın gençlik yılları, bizden hisleri de bir gel yanlarıdır. Unutmayın gençlik yılları, unutmayın gençlik yılları. Кышымда қойтырға жиынмай, по-моему. Сейчас чуть ли не в 2 раза больше людей, чем в дегенде. Хоть ертеңге тиклем отырырға да сөйлесәлік. Ой, достар, рахмет. Міне олай бите, Юлай. сіз бізді көресіз, біз бит сізді көрмейміз. Ну зато пишут же, смотри сколько. Біз де сізді Я бит чувствую. тілейбіз көрерге. Я чувствую, что рядом. Юг әлі китнәгіз, өзіміздің ең яратқан ерігізні жырлағыз, өзіңіздің ең Әйді, яратқан өзімнің яратқан жырым. Молодцы, бик матур дегенлер шешкелер жіберілді. Гармон шәрик йөртәләр мине бөтен кешеләр. Гармонның да жаны бар да, шықмас иде бу көйләр, шықмас иде бу көйләр. Гармон алган мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырмынсыз яши алмыйм. Гармон алган мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырмынсыз яши алмыйм. Кайгыда да, шатлыкта да, минем кулымда дәртле матур моңлы көйләр тулып тора җанымда, тулып тора җанымда. Гармон алам мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырмансыз яши алмыйм. Гармон алам мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырмансыз яши алмыйм. Гармон алам мин кулыма, гармонсыз яши алмыйм. Күңелем тулы хисләр белән, җырмансыз яши алмыйм. Гармон алам, җырмансыз яши алмыйм. Җырмансыз яши алмыйм. Бейіп отырам әлі дегенде. Мен сіздің Молодцы. рәкес пишем. О,
Вот такие смайлики посылает. Мы чувствуем, что ты біздің білен. Бақыт түнін жырлағыз әлі дегенде. Жырладық, по-моему, Достар бек қоматланмай енді. Эфирда бар, запись бар. Бір куплет жырлайсың. Үйде? Жырлайсың. Қойынары ой-ақ екен, сүйі білен тулы шақ екен. Қойынардан яқты маңыртаған. Қойынары ой-ақ екен, сүйі білен тулы шақ екен. Қойынардан яқты маңыртаған. Bu bir bəxtini, bəxtini. Yok yoklamaya git yıkılama. Bu bir bəxtini, bəxtini. Yok yoklamaya git yıkılama. Рахмет зор итеп. Бейбут утром әлі рахмет гармон алайық әлі достар, просим, пожалуйста дегенler. Молодцы. Секіріп тұрып бейіп алдым, Гүлшат Ерулин. Иптешім сот ашасың, что ли, дей. Сіз олай иптешлеріңіздің бейіп қорқытмаңыз, конечно, анда тұрғызып бейтігіз. Рахмет сізге зор итеп. Рузиль, бәл, так, фамилияны оқи алмайым. Дұрыс оқымасым. Гармон алайық. Давай гармон алайықны жырлайын. Гармон алайық әлі достар, гармон ойнатып. Шуны екенсіздер енді достар, Давай берген куплет жырлайсың. Не, жырладым бейт. Оны жырладың ба? Иә, гармон ойнатып. Жоқ, гармон. Yaşaktағы кимонларына қағат уятыйлады. Yaşактағы кимонларына қағат уятыйлады. Гармонышының исімлері гармон қайышларында. Гармонышының исімлері гармон қайышларында. Болмасын сүйген ерлері қойыш қайышларында. Olmasını sevgin yerlere koyuş Garımla birlikte bulsana eyte onun yürekleri. Garımla birlikte bulsana eyte onun yürekleri. Sikerek sularına düşersin yonsa yaş yürekleri. Girip sulara düşersin yonsa yaş yürekleri. Sikirip sulara düşersin yonsa yaş yürekleri. O kişiler mi de koyturgan jelmiyor. Eyde şişirge koyuyoruz diler. Sizge rahat, siz oturup şişirge можете. Eşiğiniz eş dostlar. Şundan. Сердечки, лайки отправляйт там. Сау бола шу жерінде жырласаңыз шәп болар еді. Ошықмағыз енді, бәрібір карантин дейді. Молодцы. Нехәтлі жылы энергия бердіңіз бізге. Көріштік біз ешірақ жырлағыз әлі, пожалуйста. Менің маманың юбилейінде шушы жырны рахатләні жырлаған едік Мусфира Павлям деген. Эльвира Гильвана. Эльвира, привет. Предлагаю собраться 1 мая, отметить праздник вместе. Заодно и голосование устроим деген. Правильно, Эльза, молодец. Самые гениальные мысли вот от этого человека идут, по-моему, постоянно. Рахмет сізге зор етіп ижади тұрмышығызда олға барсын, шерлемегіз, рахатланып, тыңлайбыз, концертіңізді қарап, туй алмайбыз деген. Рахмет зор етіп сізге, очень приятно. Яшисілер келе жырын, давайте Рита еткен. Біз аны жырламай, Рита, оны бит іштегіне жырлайбыз. Мои коллеги пишут мында. Яшисілер келе, яшисілер, сенегіне сүй. Үлерге де бола сенде. Вот деген Рита. Так, Вильдан yazған. Рахмет зор етіп, адреналин алдым. Қазір ішлерге бола деген. Очень рада. Очень рада. Ненде сау бола шу жырын айтасың? Не білейм.
Баядан берле. Сау болыңыз достар. Шулмы Ирина? Біз Кетебіз. Шулмы? Ну, сенің яратқан жерің инде ул. Бірінші махаббатыны жырлайсызмы деген. Жырладық бит бірінші махаббат. Жырладық бит, оказывается. Мен не отслеживаю даже, что пели, что нет. Ярайды, күрелейді. Ну, Күрішу білен нетер күрішу бір. Или мұның білен. Көмір сұраған еді, шunu ұтпаған, да? Айде, шunu білен. Yolun düşse vakti tapmay, uğra bozma bakmama. Gününü geli uçraşırlar, payı işi bakana. Bir görüşü bir ömür deyip, görüşük biz yaşarak. Tanımayı uzak gitmeyek, dumanlarına sebep tağıp yoluna var, dost işler tuğanlara. Yüz düşmese seylemcibe, yarakta kırganlara. Bir görüşü bir ömür edip, görüşük biz yaşarak. Tanımayı uzak gitmeyek, dumanlarına aşarak. Vakit bassa basılğanda, şabık dünya kulağında. Görülerge girgeç dokmamız, uçraşırga yollarda. Bir görüşü bir ömür deyip, görüşük biz yaşarak. Bir görüşü bir ömür deyip, görüşük biz yaşarak. Tanımayı uzak gitmeyek, dumanlarına aşarak. Tanımayı uzak gitmeyek, dumanlarına aşarak. Görüşük biz yaşarak. Мында кіші қойтырға жиылмай ол көбейгеннен көбейелер. Кімдір қошлаша, кімдір айта жолдағылар жолда болсындар дейді. Біз мында Біз отырамыз отырамыз әлі әлі. зор рахмет. Юллар күтә безне, жырлар күтә безне. Шуңа китәм, Рим апа, шуңа китә икән. Шул җырны сорай. Рәхмәт, бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Инстаграмда прямой эфир ясагыз әле. Кстати, бүген думала, конечно, мен параллельно поставить. Но Инстаграмда, дуслар, сутки же только держится. А мында постоянно можно смотреть. Шуңа күрә Инстаграмда чыккан юк ул алай. Зур рәхмәт, цветочки нам отправляет. Рәхмәт зур итә, спасибо вам. Үзегезгә зур рәхмәт, кадерле дусларым. Эльза пишет, а можно вспомнить молодость и услышать песню Өфе қаласы. Не Өфе қаласы? Уфа қаласы не үшін матур, белем досқайым, белем сірлерін. Міне сізге акапельно. Две строчки. Біз жырламаған жырларны біз шулай тігіп тормозить етібірек нетеміз. Воспринимаем. Зур рәхмәт, хлопают, Рита хлопает. Рәхмәт, Люба үзегезгә рәхмәт. Александрова, зур рәхмәт сезге қызлар. Рәхмәт. Соң булса да оң булды, рәхәтләнеп тыңлап отырдым. Алдағы тормышта оңышлар сезге исәнлек, саулык, ғаилә бәхете телейміз. Рәхмәт, қыздар, рәхмәт, молодцы, рәхмәт. бөтен күңелне күтәрдегез. Рәфис, только қызағына башлаган еді. Бізде шул, менә қызағына башлаган 2 сағат үтіп кеткен яңғыш. Сау булашы сүзләрен исегезгә төшердем бит. Аңладым, Рим апа, аңладым. Да, пишешь. Так. Подарок хотите? Башта давайте проголосуем, подарок хотите, потому что язганнари, мы тоже так хотим, деп. Мы тоже подарок. Маманың услуга есть на YouTube-канале. Поздравления. Ол түләүле услуга. Һәм без бұл алдағы онлайн эфирда разыгрывать иткәнек шушы котлауны север якларына китте, зависает, да? Вообще. И кешеләр сорай башладылар. Без дә хотим, әйдәгез тагын шушындый уен оештырыгыз дип.
Конечно, хотим деп. Оңға қарасаң да, солға қарасаң да. Хотим, рахмет. Сәлеметлер, саулыклар. Конечно, хотим, дилер. Все, ну раз хотим, хорошо. Вот мы, значит, тоже бит инде познакомились с вами. Первый эфир у нас тоже, в принципе, очень долгий был. Бүгінгісі бигрәк ұзақ болды инде. 2 сағат. Почти 2 сағат барып жетіп бара. Достар, міне сейчас вопрос на шустрость, короче, будет. Мы задаем вопрос с прошлого эфира. Теге алдағы эфирда мама сөйлеген сөзінен сұрау береміз қазір. Кем ең бірінші жауап бере, шуңа бүлегіміз yol tutacak. Итак, вопрос. Бірінші эфирдан, достар, кім бірінші эфирні внимательно етіп қараған, шул білешек. Мен сәхнеге шықтым. Нешенші класста һәм нинди гармон белән. Түсті. Нинди гармон түсі белән. Бірінші тапқыр мамы сәхнеге шыққанда нешенші класс һәм юк язығыз, достар, классын язасыз һәм түсін гармонның. Нинди гармон белән шықтым. 4-ші класс, Беларусь, яшел. Кім? Римапа. 3-й класс, 4-й класс, яшел гармон. Ну, Гүлнур Кылызбаева написала. Ну, тут хитрушки есть, конечно, в да, но первое, что, Римапа? Ну, Рима, сен... Yok, sen özümüzdeki. Сиңа былай да жырлайым. Сен не котируешься. Ну, первое написала, 4-ші класс мı? 3-4 классларда. 4-ші класста яшел гармон Гүлнур Кылызбаева написала. Миңа сообщение язып. Гүлнур Кылызбаева, поздравляем вас! Сообщение языпсыз миңа контакттамы, одноклассниктамы анда. Сізге бүлекке жыр, құтлау жырым, жыр, құтлау инде. Оны өзіңізге yollасаңыз да була. Сіздің юбилейіңіз екен, әлі бәлки екінші бәйрәмегіз екен. Һәм бірәсіне бүләк итсәгез дә була. Бірәсін құтларға телисіз екен, шушы құтлау. Не язырсыз. Сіз бізге жазасыз, социаль челтерлерде. Ну что? Последняя песня? Кыш хоть не ондау. Кыш хоть тұрған. Не айда мұным жырлар енді. Бір матур жыр бар, достар. Бұл элеккеге жыр, мама айта, тойда жырлаған. Тойларына жырлаған. Мен анны ғұшыл, айда күшімді бірге. Так, не честно деген, Рима апа? Честно. Нет, Рима, сен бит білесің бит енді. Припев ондан ешеген. Да. 15 минут перерыв и дальше. Yüzüngde birge bir düştü gidil yarına. Yüzüngde birge bir düştü gidil yarına. Sen oynadın, min jırladım, dayandım mağınarına. Sen oynadın, min jırladım, dayandım mağınarına. Yazını koyaş kişini batsa dünün ay baldadır o. Yazını koyaş kişini batsa dünün ay baldadır o. Ey dostlarım sizden gitsem minimum basadır o. Ey dostlarım sizden gitsem minimum basadır o. O zaman şişir dostlar. Eli dağın ışıraşırımız dostaylarım min gider. Eli dağın ışıraşırımız dostaylarım min gider. Bizden sizge bir kübildim kabul ettigizseler. Bizden sizge bir kübildim kabul ettigizseler. Bizden sizge bir kübildim kabul ettigizseler. Достар, жушының білән наконец-то уже тамамлайбыз инде. Әлі неше, уже 4 сағат, по-моему, тамамларға жиынас. Менә яза башладылар инде. Зур рәхмәт, бик матур булды. Җәмәгатьләр Рәфис Пишат, рәхмәт. Рәхмәт, тагын бер тапкыр исән сау булыгыз. Һәрберегезне яратабыз, дуслар.
тагын качан күрешәбез? Алла бирсә анонслар биреп торырбыз, дуслар, афишаларны биреп торырбыз, видео язмаларны куеп торырбыз. Белмичә калмассыз. Кияләнмәгез, әйе. Лайки, целый зал җыеп концерт куйдыгыз. Рәхмәт зур итеп, яратабыз, Рәхмәт, тыңлаганыгызга рәхмәт, карап утырганыгызга рәхмәт, дускайларым. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Лайк ут. Спасибо вам большое. Зур рәхмәт, дуслар. Менә сезнең шушындай битараф булмавыгыз безне тагын да канатландыра, безгә тагын да көч бирә, дәрт бирә, илһам бирә. Римма Андреева безгә чәчкәләр җибәрә. Рәхмәт. Таза булайык, ширләмәйек, бирешмәйек ширләргә, Раббым Аллакаем. Исәнлекләрдә яшәргә ясын, алдагы гомеребездә Алла бирсен. Тагын очрашырбыз, дуслар. Алдагы көннәрдә менә монсын да бу концертны да соңгарак калдырырга идек. Ну, менә хәзер карантин булгач нишләтәбез инде? Менә бергә булырга кирәк инде, шушындый вакытларда бергә булырга кирәк. Чынлап та шушылай күңелле кичәләребезне үткәрик. Алла бирсә, сезне тагы да көтеп калабыз, дусларыгызны да алып килегез. Әйтегез, җибәрегез безнең анонсларны, безгә бик рәхәт. Менә бүген действительно кеше күбрәк тә булды. Алдагы эфирга караганда да зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Мы напишем анонсы. Обязательно увидите афиши. Везде публикуем. У мамы в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграм. На Ютубе тоже стараемся тут выставлять. Поэтому, в принципе, ни одна социальная сеть не остается без внимания. Поэтому все увидите. Яра, исәнлектә, саулыкта, дуслар. Ширләмәгез, таза дуслар. булыгыз. Зур рәхмәт сезгә. Тамамлыйбыз. Тамамлап булса.